mana 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 bakunzi b'ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi ndabaramukije mbifuriza amahoro ya Kristo Yesu ngo aganze imitima yanyu. Ndakunda ngene muhora mukurikirana ibiganiro byacu n'umugisha utangaje cyane rwose. Ndabashimira abavandimwe, ndashimira abadusengera cyane, abadushigikira kugira ngo kino gihugu kibashikire. Imana baheze umugisha mwinshi. Ubutame bwanyu subw'ubusa mu mwami, mushishikare kumererwa neza mu mwami wacu Yesu Kristo. Bakundwa, ijambo ry'uyu munsi ndashaka gusubira kuvuga hejuru y'ibicaniro. Hari ikintu navuze ubushize, navuze ibintu bitanu. Ivyo bintu bitanu bigaragara mu muryango wawe, haba ari ibicaniro bya negative biba byarubatswe muri uwo muryango. Ndashima Imana kuba hagutse gusenga, ndashima Imana kuba twafashije uyu munsi. Ndavuga igicaniro, iyo wubatse igicaniro cy'amasengesho ngene kigira impact kuri generation izo gukomokaho. Amen. Generation izo gukomokaho. Iki gicaniro tubatse igicaniro cy'amasengesho kiba gifise igicaniro gifise ubuzima. Abamarayika bazakimanukaho, abandi bakakizamukaho. Nahantu haba ari rezo, hariyo connection y'Imana n'abantu. Reka dusome mu gitabo cy'Itanguriro igice cya 28, dusome umurongo igice cya 28, dusome umurongo wa 10. Ahantu ngiye kuvuga igicaniro nahabonye. Dusome igice cya 28 umurongo dutangire ku murongo wa 10. Yakobo ava i Berisheba agenda atumbereye i Harani. Aha yarahunze uwo bavukana Esawu ahungiye kwa nyirarume Labani. Ashika ahantu araharara kuko izuba ryari ricokeye, bwari bwije. Ari mu nzira araharara, yabiribuye mu mabuye yaho, aragisegura, ajyamaho hantu arasinzira. Mureke mbabwire imbaraga z'igicaniro bakunzi. Umugabo umwe umwigisha w'ijambo ry'Imana yavuze ikintu cyankoze ku mutima. Yaravuze ngo iribuye Yakobo yaryamyeho ni rimwe mu mabuye sekuru Abrahamu ngo yahora yubakisha igicaniro aha hantu. Aha nyine Yakobo yaraye, sekuru nawe Abrahamu niho yahora yubaka igicaniro. Yagiye ahantu hari rezo y'Imana. Mwumva ibyabaye iyo hubatse igicaniro, haleluya, haba ariyo connection yawe n'Imana. Ndakwifurije nimba warafashe umwanya gusenya ibicaniro bitari byo, ubaka igicaniro. Ico gicaniro rero habe connection idasanzwe yawe n'Imana. Arara aho hantu, haleluya, ashika aho hantu araharara kuko izuba ryari ritoke, bwari bwije. Yabiribuye mu mabuye yaho, aragisegura, ajyama aho hantu arasinzira. Iyo waryamye ahantu hari igicaniro urasinzira ukamererwa neza. Bene data, iyo ugiye ahantu ugasanga iyo nzu irimo ibindi bicaniro, aho gusinzira urawicaye uragwara. Ariko Yakobo arara ahantu hari connection y'Imana, ahantu sekuru yari yarubatse igicaniro. Umurongo wa 11 wa 2, ararota, haleluya, ku gicaniro bazabaharotera, ararota abona icuririzo gishinzwe hasi, umutwe wacu ugashika mu ijuru. Abona abamarayika b'Imana bakiduga ko bakimanuka ko. Amen. Iyo ubatse igicaniro cy'Imana, abamarayika b'Umwami baza bamanuka bakaduga, baza bakuzanira inyishu, baza kuzanira igisubizo, baza kuzanira inkuru nziza. Haleluya. Abona abamarayika bamanuka, abandi baduga. Kandi Uhoraho yarahagaze hejuru yacu aramubarira ati, atagwagwa amasezerano. Uhoraho yarahagaze hejuru yacu ati, nduhora Imana ya Abrahamu sogokuru, haleluya, Imana ya Isaka papa wawe, iki gihugu ryamyemwo nzokiguha mwe n'urubyaro rwawe. Atangira gute guhabwa isezerano. Bavandimwe, ku gicaniro niho tuzaduhererwe amasezerano. Amen. Atangira gute guhabwa isezerano. Haleluya. Kandi urubyaro rwawe ruzongana n'umukungugu hasi. Ahabwa n'irindi sezerano yuko azorondoka, azobyara, akagira abana bameze nk'umukungugu hasi. Ruzogasara iburengerazuba n'iburasirazuba n'imuburaruko n'ibumanuko. Kandi muri wewe no mu rubyaro rwawe niho imiryango yose yo mu isi izohererwa umugisha. Muri wewe, haleluya. Bene data, iyo twaryamye, iyo turaye ku gicaniro, amen, tuhahererwa amasezerano y'Imana. Ubaka igicaniro cyawe nawe.
uburyo abuzukuru bawe nibagera ahantu wasengeye baza bavuga ngo mu by'ukuri aha hantu barasengeye. Nigeze kumva inkuru imwe yanshimishije cyane. Umukozi w'Imana mvuga butumwa yahise gutaha mu bwami witwa Billy Graham, ngo bagiye muri visite y'abanyeshuri mu Bwongereza, ngo bamwereka ahantu umugabo w'umukozi w'Imana yari yarakoze asengera witwa John Wesley. Haleluya, haleluya. Ngo arahabona ngo John Wesley ngo yarapfukamye atobura isima, arapfukama. Haleluya. Bene data aho hantu bahora bahereka abanyeshuri bose bagiye bakavuga ngo ndore ahantu John Wesley yakaza apfukama, igicaniro kiwe naho. Ngo abandi baragenda ngo bagiye mu mavizite, ngo bigahamaragaruka ngo apfukama muri cya kibanza atangira gusenga ngo Mana nanje ndakeneye impwemu yo gusenga, ndakeneye impwemu yo gusenga. Baruri imodoka baragenda basanga Bilgam atari kumwe nabo mu miduga, baragaruka kumushaka basanga gipfukamye ahandi, ariko aravuga ngo Mana iyi mpwemu naje gusenga ndayishaka. Bene data, iyo wubatse igicaniro abantu bazakwifuza. Oh haleluya. Arara ku gicaniro cya sekuru. Umva mu ngo 15. Kandi rama ndi kumwe nawe, nzokuzigamira aho uzoja hose, kandi nzokugarukana muri iki gihugu, kuko ndazokureka ntarakora izo kubariye. Amuhabwa isezerano. Yakobo arikangura aravuga ati nukuri uhoraho arahahambe nanje sinari mbisi. Amen. Oh haleluya. Uhoraho araha hantu nanje sinari mbizi. Aratinya aravuga ati erega aha hantu hateye ubwoba, ataha n'inzu y'Imana si kindi, aha ni kwirembo ry'ijuru. Iyo twubatse igicaniro bene data, igicaniro cyacu kiza kiba kwirembo ry'ijuru. Igicaniro cyacu kiza kiba kwirembo ry'ijuru. Yakobo azinduka kare mu gatondo, yabira ryabuye yiseguye ararishinga ngo ribi nkingi, arisuka ko mavuta ya Elayo. Aho hantu acahita Beteli, ariko bwa mbere ico gisagara cyitwa Luz. Haleluya. Ahahindura izina, ahindura cya kibanza izina. Aravuga bwa mbere hano hantu hitwa igisagara cya Luz, mugabo ubu ahinduye izina rya Beteli. Yakobo isezeranya ati Imana ni yabana nanje ikanzigamira muri rugendo ndimwo, ikamba ibyo kurya n'ibyo kwambara, nkazogaruka kwa data ngira amahoro. Uhoraho azoba Imana yanje. Haleluya. Niribuye shinze kw'ikingi rizoba inzu y'Imana, kandi kuvuza uzohurumpa byose sinzobura kugugira gute kwama nguha igicacumi. Amen. Bene data, ubaka igicaniro. Umva ndakubwire, reka mbabwire ibintu nka bitatu bidushoboza gukomeza igicaniro cyacu, igicaniro cyawe kigakomera. Haleluya. Nimba waracubatse, nimba uracubaka, igituma ibicaniro byawe bishobora gukomera. Reka mbabwire ikintu kimwe. Ikintu cya mbere ni ugukunda Imana, apana kwikundira ibyayo gusa, apana kwikundira ibyiguha, apana gusenga uri kurajayo, uri kurayibwira ngo mpabino yabiguha. Hariyo abantu benshi basenze, bari bakenye, barasenga, baheje gusenga, Imana imaze kubishura, imyanya gusenga irabura. Ndashaka kubabwira ngo ikintu kizotuma igicaniro cyawe gikomera ni ugukunda Imana. Utayikundira ibyiguha gusa, ugayikunda kuko ari Imana. Haleluya. Kuyikunda, hari ijambo rivuga ngo mukundishe Imana imitima yanyu yose n'ubwenge bwanyu bwose. Gukunda Imana bizatuma igicaniro cyawe gikomera. Gukunda Imana, haleluya, gukunda ibyayo, gukunda guterana, gukunda gusenga, gukunda gusoma ijambo ry'Imana bizatuma igicaniro cyawe gikomera. Icya kabiri kwizera no kuvuga amajambo wizereye, apana gukekeranya. Mu gitabo cy'Abaroma aravuga ngo mu nyonga ziyo yizeye, kuko ari sekuruza w'amahanga menshi, niyo Mana izizura ibyapfuye izayita ibitariho kibiriho. Kwizera no kwatura ibyo wizigiye. Haleluya. Murebere aravuga ngo dukomeze kwatura ibyizigiro byacu, kuko yasezeranye ariyo kwizera. Haleluya. Kwizera. Icya gatatu gikomeye cyane nugutunganira Imana ku gicaniro, kugira ngo igicaniro cyawe gikomere nuko utunganira Imana. Bene data, utegereza gutunganira Imana. Iyo watunganiye Imana, igicaniro cyawe kirakomera. Umviriza amasomero uyu murongo wanditse mu gitabo cy'Ingoma za kabiri igice cya 27 umurongo wa 6. Haravuga ngo nuko Yotamu abuhambaye, kuko yagenda atunganya ingeso ziwe imbere y'Uhoraho Imana yiwe. Abuhambaye, nuko Yotamu abuhambaye, kuko yagenda atunganya ingeso ziwe imbere y'Uhoraho Imana yiwe.
Amen. Yotamu abuhambaye kuko yagenda atunganya ingeso ziwe. Tunganya ingeso zawe. Haleluya. Gukiranukira Imana kwawe ni kimwe kizotuma igicaniro cyawe gikomera. Yesu aguhumugisha, Yesu agushoboze kubaka igicaniro. Haleluya. Paulo yabwiye Timoteyo ukwizera Imana kuri muri wewe byatangira mu nyogokuru no muri nyoko biri muri wewe nawe. Ubaka igicaniro uburyo abana bawe n'umuryango wawe bazohore bavuga bashima Imana ku bwawe. Data turaguhaye icubahiro, ndasengeye umuntu uri kuranumviriza umuheza imbaraga zo kubaka igicaniro. Haleluya. Yakobo araye mu gisagara cyitwa Ruza, aryama yisegura imwe mu mabuye. Haleluya. Yubakishije igicaniro Abrahamu, ubuzima bwe burahinduka. Sifa kwa Mungu. Mwami, igicaniro na hantu haba connection yacu nawe. Uyu muntu, uyu mwene data, aha ngino gicaniro niba cyarazimye, asubire kandi agira inyota yo gusaka kugicana. Mose yabwiye bene Aroni, arababwira ngo igicaniro ntikazime, kizohora caka ku murango no mwijoro. Urakoze kutugirira neza. Ino ndwi izotubera indwi y'umugisha, indwi y'amahirwe mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Amen.